sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kanbiag ita ket manipod ken ipagayam tayo a Gemma. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay ti nabara a panangkablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama nga inkam dengdenggen iti inaldaw. Kastameten kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan gapu iti apagbiit aragsak anang ted iti saem kanyak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti ag salaysay. Insan! Oh, ada ka matinsan, Walter. Nasapakan sakit di ngay malatiw ah. Insan! Aywan, malagip mo ka diti kunak ngayam amukan ka? Jay ko na mga road rider, insan. Insan! Saan nga isuti makunagwa po akas kanyak? Angam nasingpat. Anya? Sika talaga, Walter. Amom, insan. Sa anak matkat nga agbirbirok iti gwapo. Ti birbiro kag iti may sa lalaki, kat jay mangayat kanyak iti napudno. Tauray ko na amin ak kinagwapo, no sadot ken artekmet, ay, uray saanan insan. Gusto ka insan. Kahit ni Patrick dayta. Iso ti lalaki a birbiro kam. Kan talaga aparakan ka. Anya? Kasano ka kumamat a nakasigurado iti dayta insan? Kat ni ultimo aniniwa na dayta a Patrick kat jak pa'y nakita. Kinapudno na insan kahit nag-text itay. Kunana nga umay nakapasyaran. Ha? Kaya't mo asawan, umay ita dito'y balay? Insan. Kurso na anak namin ni Patrick aparakan ka. Tamalaksid ana singpet. Nagagatpay. Iso nga mamatiak nga wanti agbalin na parikot. No bilang da kayo ti agkagasat, insan. Anya? Pudno ti bagbagak, insan. Makita ngamin, nga doon nagitibanag ang pagparehasan nyo. Kas ko iti anya, insan Walter. Ag-rides. Kahit wasawan, tag-motor. Ag-road trip, kas jay. Isma, nas ka na makabagam mo kayon. Iti kas na, saan na makabirok iti sa balay? Hi, Gemma. Oh, Patrick, nagsubli ka mat. Apay, ada na lipatam? Kuha, awan. Gumata ang iti soft drinks. Nagbarang amin ti panaman. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Okay. Mabit lang nga ro data mga laak. Oh, at to yung tigat gata nga soft drinks, Patrick. Agyaman ak, Gemma. Oh, bayad ko. Oh, at iti suklim. Agyaman ak, Miss Beautiful. Awan anyaman na, Patrick. Uwan gayam, Gemma. Anya day jay? Amangan na mabali na maala ti cellphone number mo. Kan Facebook account mo. Kat mabali na. Putoy nga rodan ti cellphone mo. Tai-type ko ti number ko. Kan Facebook account ko. Ani. Agalas 10 matgaya man iti rabi. Ay, nagbit mat na ti oras. Idulin ko na iti lesson plan. Ituloy kong tumanan inton bigat. Ay, makaturturog ako na talaga. Sino nga tamat yan? Chat iti kastoy nga oras.
Ay, ang basaag mampay. Sakbayan ka maturog. Iba't gayang Patrick. Hello, Gemma. Nakariin ka kadibay. Abangan numabalin nga umawag ha. Diyak ngamin makaturog. Kaya't ka kumakasarita. Kung nakamaturog ako nga umawag ka nung pa'y mati Patrick. Replyang. Maturog ako man. Nung ko na mga umawag ka, mabalin lang tamat. Send ko na. Umawag mo't nagpaisun tilo ko. Sumbatak panlangan. Itikas na. Awan mo't may bagbagana. Hello, Patrick? Ay sus, italaang manon ang makitak ti kasta kinaragsak mo anak ko. Ah? Pagatlapayag mo ti isam mo. Apay, boyfriend mo ka din ni Patrick. Ninanang di naman madlaw na. Amo, manak ko, awan mo't katdakas na nubilang. Agpada kayo mat nga addan iti husto atawan. Malaksid iti dayta, addaan kayo matan iti natalgad at trabaho. Kan maysa, makitak mo't ti kinasingpot ni Patrick. Saan laeng adayta? Na respeto pa eh. Kaya't yu asawan. Kaya't yu mat ni Patrick para kanyak nanang. Ay katwan nulakit di tagin inayat kayo. Asino ak kumangay mo't amang lapad iti pagragsakan nyo anak ko. Agyaman ak nanang. Sumbatam kit din, iti kasta, mapagsasaritaan tayon adagos ti panagkalay sayo anak ko. Magagaran akon ang maaddaan iti apo ko. Anya? I love you, Han. Thank you for making me officially yours today. Sus! Adapay mo't pa English mo Amangan mo't no aging galang iti damo day tanga I love you, man. Sana. Di met nagkariyakan ka. Asi ka lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiyag ko. Si ka lang ti babae nga ayaten. Kinipatag ko. Aging gat maudi nga angas ko. Talaga? Uwen ko nakalangaro din. Sikakat siksikan tula ti babae nga agtagi ko iti puso. Sika. Awan sa bali. Gemma Villanueva. Agyaman ak Patrick. Namnamaam asiksikan tulaan matilalaki nga ayatek. Kan ipatig ko aging gatong palbiyag ko. Sikakat sikalaang tilalaki nga agtagik ko iti puso kan kararwak. Karik day tayo ti batog ko alangit. Patrick Villanueva. Agyaman Han. I love you so much. I love you more. Ikarika di kanto pulos panawan. Di kanto pulos paldaangan. Ipaay ko ti aglaplapusanan aragsak. Ket agden nata aging gatong palbiyag. Anawaan ka lang nga rodan itay. Ngam imbis nga inayadam ti agpataray iti motor. Saan mat taing karkaro mat apinartakan tinagmaneho. Di mo pa'y kayat. Kita man nakaawit ta adagos. Nagbihit sana ya. Apay ayang agdardaras ka. Di na kami mawatan, Patrick. Amom ka di delikado ti kastangar aramidam. Kasanon no maaksidente ta. Wano, saan adamang dongpar ka data? Okay, sorry. Pasensya ka na. Kaya't ko lang mata makaawit ta na dagos. Angam, Una, tapno ado kumapay nga oras ti panagkadwata. kat agkadwata mat agasawatan. Saan ka di? Iso nga agdandan natan.
Apay ka di aparikot ti oras ti panagkadwata ha. Di na kami maawatan, Gemma. Anya ti jak maawatan. Ibagam ngamin, iti kasta maawatak. Alas 7 ti agsapa asumbra ka iti pagadalan. Tap na mangisuro. Alas 4 kanto iti malam a makaawid. Sumra kakmat iti trabaho iti alas 8 ti rabi. Panunuto man na imbag. Kasla talo lang nga oras ti panagkadwata. Abak tapay kid din ti LDR iti kastoy a sitwasyon ta. Patrick, Kastoy ka diya talaga ti agasawa. Imbes nga't adda ko mga adda oras ta iti tunggal maysa. Saan mat? Tad ado ti oras ta iti trabaho ta. Nala, hustonan. Okay. Maawat akong ti kayat mo asawan. Pasensya ka na ni. Gemma, Okay. Quality time. okay. Quality time, honey. Flowers for you, honey. Wow. Red roses. Happy Valentine's. Thank you, honey. Happy Valentine's too. I love you. I love you more, honey. O may kalumugan na iti motor. Ag-road trip naman. Kalpasan na mapantamangan iti paborito ma restaurant. Wow. Treat mo? Of course. Okay. Go. Apa nagpasundo ka pa lang. Katadamat motor mo. Di mo kayat? Ha? Siyempre, kayat ko ha. Sigamat. Uy. Itaak lang manan ngagpasunduan niya. Masadutak namin ngagmaneho. Naglalambing lang naman. Ayaw mo? Okay, okay. Sana bale, taitalaang mat. Amok mat amabambanog ka, iti night shift mo. Alawanan. Umay kanta makawid ta adagos. Kayat kan nga agkan kan arakupan. Anya? Sige, ngam inayada man ang tiagmaneho, ah, ne. Kadalan ka no partakam ti agpataray ti motor. Ha? Uwan ka na eh. Ala, lumugan kan, han. Kita man, bagay ko mutlang da ito'y jacket ko ngayon regalom, honey. Nan, Ah, kita akman. Sumango ka, kalpasan na, agtalikod ka. Kita, Wow, bagay mo launay, honey. talaga ang maibagay matlang iti kinagwapok. Wan Siyempre, siyak tinagpili. Iso amay bagay unay kan ka. Ayos ah. Nanayunan man nga rodon ti pogi points ko na. Wan ngam to'y regalom kanyak ngay. Helmet mat. Helmet anang idulin iti kinapintas ko. Ha? Dahil tayo napilit nga irigalo. Tapno protektaran na ti ulom. Saan ka tapno idulin na ti kinapintas mo? Angam, kaslakas dyan mo't langan ha. Tapno siyak lang ti makakita iti kinapintas ti asawak. Anya? Ang ako lang tayo dyan, honey. Amok mo't asisyak lang ti lalaki. Ngagtagi ko iti pusam. Sana yan. Katuan. Iso nga awan rumbang apagdanagam, Patrick. You're the man of my dreams. Wow! Nagpintas matan ti shoulder bag mo, Donna? Of course, friend. Ingkarigatak ang ginatang. Ngamin, awan mo't mauray ko ang mga regalo. Anya? Gemma! Gemma! Oh, Insan Walter. Apay ngagdardaras ka? At nga min nakitak ang aksidente ang motor iti saan unay nga dayo. Kaslamat tayo motor ni Patrick. Ah? Imposible. Masigurado ka nakaawid ang dadya iti kastoy nga oras. Uy, Walter, saan man at tila bagbagam? Saan anasaya at rabak day tanya? Saan ka mang rabrabak? Panagkunakit sana ka nagbidot iti nakitak. Ay, awagan man kiti ni Patrick. Damagam na sa dino ti ayan na. Darasam! Mabitlaan. Ay, sapay ko mata nagbidutak lang tinakitak. Di naman sumbatan ti awag ko. Yan ada yung Diyos ko. Ala, awagan na ta. Aging gatsong bata na. Manang Raquel.
Apayakas naman ang titsura ni Patrick. Sigon iti doktor anang tamingkan ko, ana. Kumatos ka no ita, tikabsat ko. Anya, kumatos ko naman ang Raquel. Gemma, Patrick, amo ka mangmangagnag. Di mating ka rin madi nagtupanawan. Di mating ka rin nga agdanata agigatong palbiyag. Si Patrick, di na kumamat panawan. Lumaban ka, Patrick. Lumaban ka. Anak lang dito'y sibay mo. Di ka tupulos panawan, Patrick. Anak ko, mano nga aldawan nga awan impapaw nagmo. Pangaasim tamangan ka kumamad. Amangan no anya pa'y ti mapasamakan ka. Gapoy ti saan mo apan panangan. Adda ka asit ti Diyos, anak ko. Amok adin abaybayan ni Patrick. Kasano no saan na makaring ni Patrick, nanang? Kasano no mapukaw ko ti asawag? Kasano akpayen, nanang? Di ka gamin agpanunot iti kasta, anak ko. Ti aramidam kit di ita, kat dawatem ti panarabay ti Diyos anamarswa. Amo, kan mamati ak nga ispalan na iti pagkat ti asawam. Nanang. Ay, Diyak lakit di ka ba ilan no? Danakas ang mapasamak kan kuan, nanang. Siguro iti CT scan result ni Sir Patrick. Ada blood clot iti utak na. Medyo delikado ti kasasad na. Saan lang nga may sa ti damage na, ma'am. Ang hindi kaya ti asawa, doktor. No sana madaan iti puot iti unog ti 48 hours. Manipod ita. Amangaan mo santo na makalasat. Agam na makapuot, itimbagak nga oras. Ada posibilidad na asaarin ang makakita. Gaputan na apiktaran na iti urat a konektado iti matahan utak na. Tinapatag, agbyag ti kabsat ko, doktor. Doktor, orean niya pa'y ti mapasamak iti asawag. Awatag. Aglunag ti anyaman nga agbali na kasasaad na. Ay wanak aging gatong palbiyag. Basta agbyag lang ni Patrick. Iso pa nga asiyo. Aramidan niyo kumaamin akabalan niyo amang ispal iti asawak, doktor. Among kani, manipod impakita ni Walter ti Facebook account mo. Inayat kan. Nainlava ka dagos kan ka. Saan lang agapoy ti kinapintas ti langam. No diket gapoy ti kinapintas ti panagpuspusom. Saan na ta? Gapo pa iti kinasingpat kan kinagagat mo. Gapoy ti prinsipyom iti biyag. Anya ka kani. Laglagi pa mga datapay lang dito yung ospital. Di ko mapanagimbag mo ti panunutam. Saan ka tatila ibagbagam? Pud na ti pagbagak. Ada ko mapabora dawatak. Anya dayta. Ibagam laan. Uray anya. Aramidag para kan ka. Di kayat ko. Kanayon kanto ko anaragsak. Jaksamat din matungpal ting karek. Nga ayatan kan ipatig ka. Kan agdan nata aging gatong palbiyag. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Patrick. Ipatpatag kan ayatan ka unay-unay, Gemma. Anya ka kadi. Apayakas tamat ang tibagbagam. Agimbag ka pa'y. Saan ka di?
Agdan nata pa iti mabayag. Agingga ang maaddaan ta iti anak. Pangasim, Patrick. Lumaban ka. Di ka kumamat maawanan iti namnama. Sika, kat siksikan to lang ti babae. Ngagtagi ko ay ti puso kan kararwak. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Dahit ako ti kanayon lagipam. Agbiag ka pa'y, honey. Agbiag ka pa'y. Patrick! Patrick! Agring ka! Tagay na plagayam. Kung naglakit din no. Patrick! Apay nga'y naglamis matanti mati asawak. Patrick! Patrick! Doktor! Doktor! Patrick! Lumaban ka, Patrick! Pangaasim! Hi, Coach. Please. Apay ngayon saltang niyo, Doktor! Apay! Time of death. 10:35 p.m. Saan, Doktor? Saan? I-CPR yun pa yan. I-CPR yun pa di asawag. Saan nyo asartangan? Aging gangag subli di angas na. Pangaasiyo. Pasensya kayo, ma. Ginamit niya amin na nakabalan meetup no maispal ti pasyente. Nakita yung mat. 30 minutos yan nga isi-CPR mi. Ngayon talagang awanan. Nalamit nga aking kalangan ni Jai ti intent ti Diyos ang bihag ti asawa yo. Sana po no dayta. I-CPR yun pa Doktor. Pangaasiyo. I-CPR yun pa di asawag. Gemma, agkalma ka kumalaang. Manang Raquel. Apay ngay, awan araramidan na giti doktor. Ibagam tayo CPR na pa'y di asawak manang. Mga asim. Husto na nading ko. Aklunan tayon ti amin. Aklunan tayon nga awanan ni Patrick. Saan? Saan po no dayta? Saan? Patrick! Ang subli ka! Patrick! Apay ay matinak, Patrick. Apay. Kasangay ko ita. Ngamawan ka iti sibay ko. Nagsaor ka, Patrick. Nagsaor ka. Si nanay nakakan ayon tangagkan kadwa. Ngamapay a pinanawan akmadlaang. Intugot naglakuman. Anya ngay ti aramidak kita. Katawan kamatan. Gusto na itanak ko. Umay kanta agawitan. Umayon ti todo. Amangan no agsakit ka pa'y. Dahil tangarun ti kayat ko mapasama ka nanang. Kayat ko batan ti matay. Gemma, Kayat ko ti matay. E di kas na makadanak matlang ni Patrick. anak ko. Anya laon ay tinagpasulak kiti Diyos. Apay akastoy kasakit tilaklak amag kita. Apay nanang. Apay. Anya laon ay tinagbasulak kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy. Apay masapol nga alam ti asawag. Apay nga ti asawag pa'y laag ti nakapasamakat ti kastoy. Apay! Saan anak ko? Saan arumbang asideram ti Diyos? Amok, kan mamati ak nga da napimpintas ang plano na para kada kayo kinipat. Iso apang nga asim, di ka kumaagsao iti kasta.
Nanang. Dawatom kit diti panarabay na. Iti kasta kat iwanwan kan tulungan na kaamang lipat kan mga barwana para iti napimpintas ang masakbayam. Friend, no kasapulam ti kasarsarita, awagan na klaang wan. Amumat, one call away aklaang. Sige, friend. Kat agyaman na ka. Awan anyaman na, friend. Da kayo nga manang Raquel. Awan tirong ba nga pagdanagam, Gemma. Itulod da kami ni Walter. Agan-anad ka kumakanayon, Wan. Uray awanan ti kabsat ko. Kanay unam tulat na kumati umaidya balay. Sige, manang Raquel. Kitagyaman ak unay. Ti kasayatan nga ramidem. Agi na nakainsan. Kita mo, nagdakkel ti kimot nga. Wan nga agpaiso, friend. Nasken nga isublim ti sigod aganay kay mo. Iti kasta, makasubli ka matan iti trabaho. Ken maysa, amok asan akayat ni Patrick abaybay am ti bagim. Sigurado ang maladingitan matlaang dayjay. Dumakita na ti panagladladingit mo. Cheer up, Gemma. Saan pa'y akanibusan ng tilubong ading ko? Maawatak ti marikrik na mita. Patsyag akabailam asarangitan da gito'y apanubok. Ada kami lang dito'y amang ipatpatag, kan mang suportakan ka. Dayta ko matikanayon mo alaglagipan, ading ko. Gemma, anak ko. Nakaarakop ka manan itiladawan ni Patrick, anak ka, frame. Aging kaita. Tsak pala ang maaklon nga awanan ni Patrick, nanang. Nagsakit a panunutan. Nga pagbit lang tintad ti Diyos sa panagdan namin. Kaya't kumatan ti mata. Di ka kumamat ang sao iti kasta, anak ko. Siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam. Napaidam ti Diyos kanyak, nanang. Aday ta kamanin, anak ko. Di naman laing palubos matngagdan na kami. Iti uray makatawan lang. Nagsam, nanang. Nagsakit a panunutan. Anak, uray manupay nga aldaw dayta. Mano a bulan, mano a tawen, mano a dekada. Agyaman tayo latay ti Diyos. Ngamin, impabulod na ni Patrick. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Nanang. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Naginnayat kan nagbalin kayo anaragsak. Banag arumbeng na laeng apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Nanang. Amok amarigatan ka manglipat. Nang runa kat nakasingsingpet day di Patrick. Amok nga atidog apanawan ti panagladingit mo. Aging ka nga aglunit ti sukat di tapusom. Angam saan mo kumanga ulitin pa'y a questionaran ti Diyos. Di ka agung ungat kan kuana. Di mo sidsidiran, anak ko. Nanang. Ngabin, uray apagbiit laeng akan ito. Kat inted na kan ka ni Patrick. Saan ka di? Wen, nanang. Amoyo ka di. Ani Patrick ti kapintasan a regalo ti Diyos kanya. Husto ka, anak ko. Di karumbeng nga umibat iti Diyos. Panunutom dagiti naragsak akan ituyo iti da iti Patrick. Kanayon mo kumaalaglag ipen. Nga da kami laeng ditoy amang ipatpatagken ka, anak ko. Jack may ladawan ti saem anariknak kadagidi agundaway. Aklunek at talaga asinidir ko ti Diyos gapu iti kasjay anapasamak. Agingga nga ininot anaklon ko ti amin, babaan matlaang iti tulong dagiti pamilyak, kantat tao anasinged kanyak.
Kadagiti kakabsat a dumdumngeg ken makangegpay iti padas ko, di kay agsayang iti oras. Di kay agsayang iti kanito. Aging gaa si bibiyag kayo pay, ipakita ken ipariknayo ti panagayatyo kadagiti ipatpatagyo iti biyag. No adda saan nyo ang nagkikinnaawatan, pagsasaritaan nyo. Masapul nga ayatan ken ipatag mo dagiti tattao nga addalaeng iti asidag mo para ken ka. Ngamin, di tay ammo no kaano ti panangisubli tayo iti bulod tayo abiyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa, ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Gemma. Ken ka pagayam, Gemma. Maysa kadagiti ar-ara paapen ti maysa kada tayo, ket maadaan iti ka forever. Saan kadi? Ang makapaladingit a panunuten nga awan ti forever. Ngamin, bulod tayo laeng ti biag tayo. Ket iti anyaman nga oras, mabalin a sublian ti Diyos daytoy. Isu nga kabayatan nga adda pay oras, kabayatan ana salun at tayo pay, agingga asibibiyag ken umang-anges tayo pay, ditay nga rod kumasayangan ti kanito ken panawen, nga it-ited ti Diyos kada tayo para laeng kadagiti negatibo a banag. Ditay ammo no aginggat kaano ti kaadda tayo ditoy lubong. Itanam tayo ken lipat dagiti napalabas asaan a nasayaat. Agpakawan ken mamakawan tayo. Kang runaan iti amin, iparikna ken ipakita tayo kadagiti partner tayo. Asawa, pamilya ken gagayem tayo ti panagayat ken panagyaman. Alakastan pagayam, Gemma, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak, nasapa apimusay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, agawaam ti agunayan ako, tani aldawan. Amangan numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nana. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamote. Isunto ti sidaam inton aldaw.
Ugot ti binalon ko idi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, anusam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan ang. Sana bale. Tano adda tangdan ko ita mapan makilabada. Gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalolom. Sige, nanang. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwartak itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan a, nanang. Ala, agawaam nga rod ti mangan tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglaba ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kay mapanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilako kabuti kay landok. Isaganak na ba iti bisikleta, rumwarak mo tayo. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito'y balay. Mapanakon, tapno masapa ak ang makalaba. Wan, anak ko. Maisyo dita! Mais! Yo, mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais, anak ko. Nabanugak, nana. Agi na natapay. Nagsakitan ti ulok anak kasusuon iti kagudwa sa ako a mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabakmat ti awit ko. Op. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wen, talaga anarikat, anak ko. Isa asika, igaud mo ti agiskwela, wen. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamot anasapa. Wan nanang, mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Maisyo dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad ka itidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang rupot kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talaga mat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang. Siyempre Tibilin ko, ah. Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag, kinya apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. Aha. I love you, nanang.
I love you to, anak. Laglagi pang kumaakanayon nga ipatpatag kaunay-unay, anak ko. Kasta akbat kada kayo, nanang. Malang, inkanta di kagat mala daw. Lalaingam ti agi someone. Uwan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y ti magna. Dayjay ni Lolo. Asit yak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apok. Awanan. Awanan ni nanag mo. Awanan. Imbati na to na po. Anya nga ibati. Anya ti kayat yung asawan, Lolo. Awanan. Natayan ni nanag mo. Naikagles. Kat na ito, pati ulo na itibato. Ngay sumatan, tigapanan ti pandagatay na po. Saan? Saan na po na dayta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Merel ka kaya eskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga iti sirpi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kaduak ita? Awan matan ni nanang. Apay nga'y Lolo. Ella, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tandaak pa'y mo'y. Aging si bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Nasakit man, ngamnaskan nga aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabit nga ginggalaan dito tingtid ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon amang ugas kadagiti bote, Lolo. Ay, saanan, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam nagit assignment mo. Nalpasan a, Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta, mabibit amalpas. Ala, ikang garo di makambo, apo. Malmalpasa magkindi na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikas ta, pick upin tulaan ti truck o may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan Mart, abay-bayan ka. Ke anak na ka ti anak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturposak, Lolo. Katuan na po. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Daita mag, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day?
When lolo, ag working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan? Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Baring mapili ak kadagiti maikan. Ay, way na po. Nasirib ka, Mart. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti skola. Day, apay nagsangsangit ka nagawid apaw. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kakaeskwela ak lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Uwan lolo. Ay, oo na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalalak tunggal exam mi. Pala, di mo latan ikas kaso dagita tao, apo. Ibagadalat tadi kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kida na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo. Sa nabare, tasana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagadam, may papangking ka. Sakti saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napukwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tinapoy. Anya kay nga tatilutok amasida. Apo. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, ang tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tinapoy, Lolo. Ay na, nagsaya ng ano kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko sa daan ta. Dito lang aron mga nagtarabidin tapok. Anya kay tinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin ni Tinapon. Tamangantan na pa. Lolo, agina na kayo mat ngamin Saan apuro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo iti bagis da ito, yapok. Nasken, nagtrabaho tanusaan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pailang arumar ama panagiskrep, Lolo. Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, katanya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po. Kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yo? Tsak lakit ti kabailan, no, adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta nga min Hirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabaho ak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas ington malam. Ken gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Mangga uak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na.
paborito na tingal sa man abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lotok. Nakaturog sa man. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Itikas na, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan ba't nga umang angas ni Lolo? Lolo? Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siya kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay-may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod, kunaknudin akon mailasin balasan ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolom. Agyaman ak Ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apaman amalpas ti tabon ni Lolom, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag tinangag mo, iha. Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kunti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mo't iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak nakapan idinatay. Gaputada aki ti Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka din, Ninang. Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kunti makaamukan ka. Basta agadal ka kuma, anaimbang. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan tilamisaan. Wen mo, ma. Rhea iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang. Umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan timakan. Wow! Nagadumat ng tinakadasar amakan itilamisaan, Ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dahi iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasan ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay. Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko.
Pangaasim ta di mo baybayan ni ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko na. Vera, balasan ko. Ninang, Agsen ka kumawan. Kalayon mo lagi pun dagiti ibilbilin tay tinanang mo. wan, ninang. Pasagaw unay kas iti panagipatag dayti helen ka. Gusto ninang, di yun pilitan tiag sao. Agina na kayo. Itikas na, daras kayo nga umimbag. Giskwela ka dahil pag iha uray anya di pasamak masapol makagradual ka. Wan, ninang. Ikafim kanya nga giskwela ka alaimag. Wan, ninang. Ikarik na ita kada kayo. Kaya manak Ninang, Ninang Irene. Doktor! Tulungan na kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbasulakkan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat-patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak ang itikastoy. Apay. Napudpudno nga na Diyos. Isublim tinalam apyag nagitipat-patag ko. Isublim. Imo na tinag. Kalpasan na nilolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa iti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngamti kasto nga agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, ang sangsangit ka manen, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nangruna no malagip ko dagiti patpatag ko iti biyag. Rhea, Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. at dayta ka manen. Pudno ng sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit, at da napimpinta sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panumok, at di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At iti pasbok, Rhea. Dahito may isa, para magkanyak,
Nakitak dagito iti silid ni mama. Panagkunakan. Kat sigodan nga darikrik-naan ni mama. Ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya, Wan. Pagi binaklaang ni Mama Irene. kasta ka di. Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang. Agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo. Ken ni Auntie Irene. Iti na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagayat da ito'y itiinam, banag at na imbagbaga. Gaputa saan kat nga may parbang. Nagtrabaho da ito'y iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikot. Iti panaglabas dal daw, bulan kan tawen, namuan ti inak, ngadda na dagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kinantay rin. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, tiyawag ko kenkwana. Anya, Idinadamag na antay rin anatay ni Lolom. Nagdesisyon da ito yung mapanidya lugaryo. Tapno mapan nakalain. Isungad da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasaritaan ti biyag ta, Rhea. Aging gayta Miss F, kaslatag tagay na pailaang ti amin kanyak. Nagbiit dagiti pasamak. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay amalagip ko ni nanang, kastamatan ni lolo kanininang Irene. Ingaad ko nga ro ti nag-eskwela. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Kat ita, dandani ako nagturpos iti kinadoktor. Kadagiti padak nga anak, nagasat kayo no addaan kayo iti inakan ama amang tartarabay kada kayo. Ipatag kan respetuan nyo kumaida. Ngamin saan nga amin kat naparaburan iti kasta. Igaad yu ti agadal. Saan yung aramidan arason ti kinarigat ti biag tapno maragpat yu dagiti arapaapyo. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Dayawak ti kinatibker mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag mo. Uray anya pay aparikot ti dumteng, ditay ko maumibat iti Diyos. Tay ti likudan ti sipnget, rumkwas tulat ta tilawag amang ipasimudaag iti baro abiyag ken baro anamnama. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biyagita ket nagapu kan ipagayam tayo a Teresa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang, ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oh, at ti kwartam, dayan. Agyaman ak, mami. At ti mati kwartam, Kelvin. Daytoy lang, kurang At dapat bayada ki eskwilahan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta. No, adda masobra. Di kwartak tumanan inton bigat. Aginot ka mat ngamin, manong. Saan ka agastos? Agin inotak mata talaga, ading. Tsak tupayan mang mga no daduma. Nangruna no kasdyay nga agkurang tibalon ko kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin. Sika nga'y dayan, kurang ka di pa'y tibadon mo a kwarta. Gusto daytoyen, mami. Umanay daytoyen a kwartak. Ala, mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, mami. Ingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya kan no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak ngamin dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla ang makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon dita balay di deliver. Bayadan nyo pa'y lahat. Anya manen aya ti in-order mo. Sapatos. O sarag basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga natagam mo nakasupot, bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. Kat no nakadadon di sapatos na. Bayam ka dilatan, lakay. Ay, Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasjay nga adda ayam da iti basketball. ay, dito lang paggasgastusan da muna. Di na mo taginot. Ora na kang ingina, gatagan na lata. Di na latultuladan dyan na. Lumakita na anangina, di na ituloy gatagan, nga oray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildildaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini Dayan. Laytagat nga ron. No asino pa iti ubing, isumat tinanak-nakam. Mami, daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan kita agman. Nangatumat lang kati, dagiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, daddy. Wow! Nagngangatom at ngagpay sa dagiti grado, Mia. Siyempre, mami. Nan, kita man bakit? Oh, nangatumat ngagpaiso. Ay kat, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabati grado, ha? Hindi kasta, at dan tumanan honor mo intun graduation nyo. When daddy, lalaingag pa'y, tapno siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin a first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Gusto ti ko na ni mami iha. Ang nulalaing ang bay, ay kat pasayasaya at manan. Tapno sikat agbali na first honor. Iti kasta,
May pakitam at talaga asika ti kalaingan iti klase yung anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam, kat no kagat-gatang mo lang met iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online. Umakon ka lagi dyan, mami. Kahit kumanan ti baro. Jay original nga day spike na ti gatangag. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no naumakan. Bayan nyo lang dita, mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang masapatos. 6,000, mami. Anya, ay nagnginan anak ko. Nalakakit din na, mami. 8,000 daya sigod. Ngam nag-sale da. Isabi mabati presyo na. Kaano kumaaya nga usaram? Next week, mami. Sige, taibagak to pa ije mama. Ay, di bagbagat ti presyo na. Amangan no agungot tumanan dahi jay. Nung maamuan na anangina ti sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Tasya kung ti makaamo nga agrason ken ni dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong, Rumanak bit. Adala ang saraka katao di kanto. anya, ang sumipngatan. Paawi din damami ka ni daddy. Sigurado abirukan da kantumanan. Oh, ikad di ibagam nga rumanak. Ibagam tada project kapalpasin mi ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkan kadaling. Sa labale, tay suntungot taramida. Ento nagdamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, deal. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong Raymond, kan Junel, iya kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa'y ni Lulom dito'y balay apaw. Napanay siya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola. Anya nga oras nga gawit. Jaklam mo apok. Ang mga lupa awid day jayan. Apay ka day. Buludag ko mati motor na, Lola. Apay, sa dino kumaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kadwak ni Raymond ken ni Junel. Itan sa basketball ti asikasuha mo napaok. Kita ma, ang mga numabaybay abot ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaila kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay, nasaya at angarod no kasta apok. Igaad yu ti agadal. Tapno adan tuma may pagpanakkalyaw intun dumteng ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko. Mami, mangan kayong tulatan. Ang mga numarabianak nga agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, mami. Agtutulag kami pa'y laang no sa dino abalay ti papanan mi a pagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, mami. Mala, di ka nga rod agparabi unay, Juan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam a group project yo. Wen ka di, mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige anak, bye. Kipay ka di may insubli ni Kelvin sa motor ko bakit? Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na dyan ko, Beng. Kung na nga isubli na mo ilang hindi malam. Aging gaita, awang pailaan. Urayam aging gainton malam. Ang mga numay nanto isublain ton agawid nga gapuy siya pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya ka no di apo na. Ang nakita da ni Kelvin iti may sabar ide ile ide rabi ay. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalaan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan mano nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karod ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na o. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangar aramidin ti anak na.
Dahil tatidyak mo bakit? Tinasayaan. Inkanto ka sarita dyan, anak ta. Ibagam, tinaibagaking ka. Itikas ta. Ang muda-mudar aramidan da nga agasawa. Ay, wala kay. Talaga, mapanak ija balayda. Masapul ang maamuan ni Oscar Tikas Jengar aramidan ti apuko ta. Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino, tinagapam. Kuha, mami. Nag-practice kami ngamin para iti role-playing i-represent mi di pagadalan itong bigat. Kasta ka di. Nangan ka din. Wan, mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Ingka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo man tirabi. Adapay klase minton bigat. Wan, mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayon anak ko. At titiin na po'y dayan. Dayto'y matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay Lakay. Nan, iyawat mo ang titinembla makapik bagat. Adto'y Lakay. Hoy, Kelvin. Itay ka pa asuyab dita. Napuyatan ka kadimanen anagay ayam iti online. Saan mo, daddy? Nag-review ako iti rabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadun ti mangan. Iti kasta saan ka amabisinan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa nga minta cellphone mo, Kelvin. No oras ti pandangan. Respetuam ti makan. Sana day taki din cellphone mo tas asigaswam. Kasar sarita da ka. Kanday taki din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, adda tayo iti sangwanan ti makan. Saan kumabot na kasta Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ne, papanam nga anak ko. Timakdar kamutan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni di pagadalan. Oh, Kelvin! Ang subli ka na tayo! Kelvin! Bayamon lakay. Ang mga no saan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anad ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapao kun ati agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. Ada outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya awan parikot iti dayta. Okay lang ang kanya, asumurot ka iti ko ng mga outing niyo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam nasaysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim. Iti kasta, amuna mat no sa dino ti papanam. Wan, Mami. Kasaritak to ni Daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Ni, apa yan? Kasla makaungungat kamat, Oscar. Kitaan dito surat. Ni, anya ngay dito asurat lakay. Kitaan garod, basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas matgaya man asana simsimra kiti klase na. Malaksid iti dayta, puro bagsak pa iti grado na. Magpeklang nga ulbod janak mo. Pangipanan na nga iti kwarta daw dawaten na iti inaldaw. Gusto nan lakay. Bayam takasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpan. Ay saan? Ibagamtas siya ti sangwen na. Da kami ti rumbang agsarita. Nas ka nakasaritak janak ta, Teresa. Kasano da ito yan, Kelvin? Doa bulanan ajak nagbinulan. Madanaganak. Amangan kit di mat numasikugak matang. Udi gamot ngamin nagananad ay sa. Di nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kayat, pilitan na. Nala. Uwanan. Kadkasan ako nga ruditan. Kanya kita ramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakal mo.
Anya? Aysa, Kelvin, panangkunak kat ad-ad da makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, amangan no kabilin data ni tatang ko. Nang runa no maamuan na ama si kuga ko. sige. Agawid ta nga ro ni Jabalay. Makamuditan. Mami, iso na Aysa. Girlfriend ko. Aysa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbag nga orasyon. Kastamot kan ka, balasang ko. Manipod ita. Tituin balingag na Aysa, Mami. Anya? Masikog nga minan na Aysa. Isa arumbang nalangat at daraktin inawan na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipod di siya pagadalan. Adadyak na ipasasubject ko. Masaduta ko nga agulit manan. Anya? Ang Kelvin. Na kayon tulatan ti makaam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pet, Mami. Ne, apa yan dayan, anak ko? Aya ti mapaspasamakan ka. Diyak kaya tiyango tilot-lutuan niyo, Mami. Kat no paboritong mato'y ilot-lutok. Kinirog nga inapoy kan prito agalunggong. Diyak nga ron kaya tiyango na, Mami. Makapadulo. Anya? Maria talaga. Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak dito balay. Kapaya kastoy matdan dagiti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso kastoy tinagbaragan dagitanak ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamit akastoy tinagbanagan da ita? Nung amin ungtak ida, an-anawaan nak. Anyang ita, imbes ama disiplinaan da. Saan? Takon konsentyamit ida. Oscar, Intultulok mo mit ngamin amin akayat da. Isaksakit mo ida. Oras saanin arumbang aramidan da. Imbes abagbagam ida. Saan mat? Kapampanoy-nuyam kidinti mading aramid da. huston lakay. Oh, Wanan, basol kon. Basol ko ti amin. Pakawanan na ko ma Oscar. Itakla ang ama-amiris dagiti bidtot ngayon aramid ko. Diyak matan na panunot amabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan da. imbag kumamat. Nung ikalbin lang, teltay nyawid na. Yung saan mat? Kauray ni Dayan kat masikog matan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tirik nam lakay. Ang pangaasim tapag kalmaam ko matirik nam. Ang mga noan niya pa'y timapasamakan ka. Kasalok kumapagkalmahin tirig na kitigas tuya sitwasyon, ha? Oscar, Nakababayin pa ikit din. Tiyang muda, agad adal na kita nakta. Yung una yan tikas toya na pasama. Una yan, Teresa! Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apud numet. Aklunak ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak. Iso na laeng, tadyak meten na puutan ang naglabusak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aysa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay meten ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarak. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa uray na sapa ang naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamet tinagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami ang naadaan iti apuko, nga iso ita tiliwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak topulos malipatan, ket sapay kuma, tanakaibati iti adal to'y pakasaritaan nga inak inbinglay.
Tuy pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayo met sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayon tayo met ida iti sagpaminsan. Ti panang disiplina kadagiti anak ket agtaod met laeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panoynuyan tapno awan to ti intay pagbabawyan. Kunada nga rodan, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam, Teresa, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.